čekam tramvaj. Čekam tramvaj. Čekam tramvaj. Dolazi 34. Čekam tramvaj i idemo u školu. Najčešće razmišljam o tome hoće li tramvaj stići na vrijeme i hoću li ja stići na vrijeme na posao. Tako mi je tramvaj otišao već. To je baš tramvaj koji vozi sa Savske, ali nema veze. Za vas ću ga propustiti. To što ću ja zakasniti na poslije dobiti otkaz, to vaš briga. Neću ja zakasniti nikuda, ja sam se prestala žuriti. Da je čekanje dosadno, pa ako nema zgodnih žena u blizini, onda ide. Evo, po nekom mom iskustvu treba čekati dobru priliku, ali opet ne treba pretjerati u tom čekanju. Posao sam dobio, oženio se, dobio djecu, fantastično. Ja sam sve postigao u životu, pa će i ovo pasti. Bila sam na burzi, pa ovo, pa ono, pa simo, pa tamo i na koncu ništa. Onda kad mi je muž umro, dobila sam tu penzijicu, evo živim. To mi je još sve kaj ima. Žica pare, odjelo, ne budem vezno žica pare. Ovo tu. Pa idemo s pučke kuhinje, evo tu nam je pučka kuhinja, pa ima kruh, ima mlijeko i neki saft s krumpirom. Dalmatinski pršut. I čavom, da posla nemam ni stana. Ma košta 700 kuna. Samo da ne dođe bolest, da je čovjek zdrav. Ne vidim ja što je zanimljivo više, već godinu dana. Jer sam imao infarkt, pa onda udarilo u oči i u uši i u noge. Svi smo mi jadni. Čekam boli dana, nema ih nikada. Šta vi mislite, moj sin je otišao, ne znaš kud, ne znaš šta i uvijek se nadate. Ja ne jedem ribu već 9 godina, 9. godina. Zato što mislim da ga je neko ubio negdje i da su ga ribe pojele. A da li bi to bilo moguće ili ne? A znate koja je to patnja? Možete si misliti. Neću više niš pričati da ne plaćam. Čekam tramvaj da idem Avenue Mall jer moram biti 2 sata vremena. I čekaš kad zoveš T-Com da te prispoje na nekakvu liniju, jer su svi agenti zauzeti. Ogovaramo državu i ja sa tržnice idem kući dosig šta sam. U životu se previše vremena općenito troši na čekanje i to posebno u Zagrebu. U manjim mjestima mislim da ljudi imaju puno više vremena. Cijeli dan sam na poslu, idem doma i umorna sam i jedva čekam doći doma odmorit se. Čekam tramvaj i nadam se da ga neću dugo čekati jer mi već pun kufer svega. Žurimo na večeru. Idemo u SC jesti. Što se sve čeka? Pa svaki broj. Aha. Tramvaja koji ti hoćeš. Ali mislite ovaj striček od ovaj dečko zapravo od drugih stvari što čekamo. Evo sad čekamo da sve nauči
pošteno čita. Ja sam završio školu uličnu. Čekam evo da djeca narastu i da izrastu sretne i zadovoljne ljude. To još uvijek čekam. Tramvajem idemo, tramvajem. 14-icom idemo. Ajde, uživamo. Nekada uživam razmišljajući, nekada uživam. Imam dojam da su to nekada najbolji trenuci pred tramvajem ili u tramvajem. Je, pa to je normalna stvar, jer dok je čovjek mlađi nema životnih saznanja koje stiče s godinama, a onda prođu godine i što ljudi kažu prošao voz. Jer kad ne znaš šta čekaš, onda ti prođe tako život u čekanju. Recimo to vrijeme što zabiješ slušalice u uho, možda ili u svom domu ili negdje drugdje bi mogao s nekim komunicirati. Prisluškuju o čem razgovaraju ljudi, gledam kako su obučeni i tako. O čemu čekam dok razmišljam tramvaj? Ponovite pitanje. O čemu razmišljaš dok čekaš tramvaj? A o čemu razmišljam dok čekam tramvaj? Razmišljam o tome da li će u tramvaju biti cetovi kontrolori. To razmišljam 97,3% građana. Ja sam nekad radio u ZEP-u, 7 godina sam radio na održavanju na kruzu, pa meni tramvaj tako nije ni zanimljivo, interesantno, vjerujte. Pogledajte ovo čudo tek. Ovo ti je jumbo jet, a ne tramvaj. Gdje su oni stari tramvaj od drva? Pa se mogu voziti na pluferu, evo, a ne ovo danas. Život ne treba shvatiti ozbiljno i tako niko iz njega se nije izvukao život. Evo čekamo noćni tramvaj. Čekam i nikako da dočekam. Kakva zanimljiva priča može biti na tramvajskom. Čekala sam jednog dečka da se pojavi kod Maksimira s kojim sam se dopisivala bila 2 godine preko interneta. Nikad vidjela, nikad čula. I iščekivala sam tu sedmicu tamo kod Maksimira valjda pola sata. I onda kad se pojavio, zatelebala sam se na licu mjesta i ostala zatelebana 7 godina, eto. Mi samo ovako ulječemo ženama. Na tramvajskim stanicama je najslađe. I najveći postotak uspješnosti. Čekati svog muškarca. To se isplati čekati. Ja ne čekam, mene čekaju. Jel ide? Koji tramvaj ide prema Necu, ona birke gdje se slušaju cajke, gdje se šmrče belo i to. Stoja, Dara, Mile, ja... Šta je miševi, šta ste se ustrali? Meće da po tebe dolazi, odmah stišeš. Šta je miševi, šta ste se ustrali? Jeste, naravno, ima da cepamo cijelo veče, jao. Jel snimi ovo? Čekam tramvaj dugo u noć. Pa zauvijek, brate. Čekam. A bilo je boljih izlazaka. I ako sam sama, ne želim da sam sama jer nije baš super ako si cura i čekaš tramvaj. Sama. Pa sa skinsima, kužiš, oni dolaze i onda na tramvajskoj stanici te napadaju. And we're the army of music. We're here to... These are our weapons. Take out your weapon. Big black wheels are humming. People waiting at the station. Happy hearts are drumming. Trainmen tell me maybe ain't you got my baby? Every so often everybody's baby gets the urge to roll. But everybody's baby but mine's coming home.
Now stop your whistle blowing, 'cause I've got ways and more. You're bringing other people's lovers, but my own